Mina ngizalelwa la eCarltonville mina. Esikolo ngisifunde khona lapha eCarltonville eKhudzong. Bengintwana eGrant ngidlala ibhola, sports or whatever esikoleni ngiphathe liphazeli ngapha kwabalekwa ngikhona yabo. Nene yazi isikhathi samasikhula ke nama out sathoma sabloma emakhoneni sabhema izolo after school yabo impilo nje yathoma khona lapha ke yabo mara mina ukukhuleni kwami bengintwana eGrant nje. Oh Carltonville mangikhula mina ebekase eRof ya iviolence bekhona yabo ama-gangsterism yabo mara yona ebekase eGrant nje abantu bahlale bakhona abantu abamoja sithi nje intwana ye-gangsterism intwana ezincane senze ikasi yabo egcina iba kanje mara yona ikasi eGrant lona. Hey mina ekhaya lami mina bengisokola bro, hayi bengisokola bengananiksi bengaywa ngabantu impahla ini hlangu umagogo besebenza emakitchen yabo. So kumama vele bengiyi-1 bengi-first born mara isikhathi sebhayi bengingabhlomi nomagogo bengibloma noma uma-oledi kamagogo. So ibeza end of month of 2 months ezozosicheka njalo njalo ngoba naye bengasebenzeli around Carltonville yabo besebenzela eMpumalanga. Ithama lami mina ngikhule ngana time mina ithama lami angilazi empeleni. Umuntu ongimazi nedi umama ubaba wangitshela ukuthi umuntu wahlangana naye lezimayini ithaba zimbi yabona. So bahlangana on that day kwaphelela lapho yabo mara mina time mina angilazi khule kanzima bhuka ngisokola yabona. Yakosta ngangena esikolo ngaphelela ku standard 4. Why? Eish obostotu bro obostotu naye nasesikoleni mfethu hayi bengaphefumi kahle njengoba umntana yabo ngoba nasesikolweni bengaphumi kahle yabo bengifeyila ngihlezi ngifeyila. So thina singena isikole bekunele ndawo ukuthi pass 1 pass all yabo mawufelile kanjalo yabo mara mina bengaphasi nje yabo. Esikolweni abantwana wena inihamba ngekalfuti incaza bone uthola ukuthi omunye ugcoka incaza elanga wena ufaka i-short band kuyabanda yabo. So ngihlangana nazo le peer pressure le ngibonile ebebhlungu vele yiyo futhi ngathi one of the reason ukuthi nazo ngize ngiphume esikoleni ngihambe ngiyosiphandela yabona. Peer pressure ebebhaya esikoleni yabona ngoba besingaveli kuma-family angafani yabo. Mina bengiphuma ku-poor family umama bengekho esebenza emaplazini magogo yena befuna ngiye esikoleni mara ebebona naye isimo udala umfana hayi nasesikoleni kuyafana. Behlezi bambiza lapha esikoleni lapha nangu uLifu wenze kanje yabo. Na ubustudi bami vele wabona vele magogo ukuthi hayi le ntwana le hayi sesitudu manje sesitudu. Umagogo bengishaya mara bebona naye ukuthi hayi kuyafana lo muntu lo ngoba nasesikoleni bayamshaya lo muntu lo naye vele nasendlini siyamshaya vele. Ngalesikhathi lesi sethu vele i-corporation besasebenza ke anabo thisha ke bebeshaya ke hayi hayi bengistotu bro. I will say that ukuthi bengisamuvala la space lesiya sikababa ngoba every now and then mangivela esikoleni akunakudla yabo. So I decided ukuthi kuyafana nyelani lapha esikoleni ngoba mangibuya samina ngizospina futhi yona lento le bengispina izolo. So ngahlala phansi ubustotu bami bathoma khona lapha dating yake isikolo. Ubustotu bami abantu inkunzi tshontshela abantu esiphraka abantu wonke lezi zinto lezi yabona ngibona ukuthi samile endlini ngibeke ukudla umagogo engayifuni lento le mara mina ngibona ukuthi iyo is the only chance ukuthi ningaya emherezweni ngizoherezela umagogo.
yabo. So ubustodu bami bebuhodo bengenza into different things yabona tshontsha khotoza kubamba inkunzi yabona yeah by that time school athina bekhona gangsterism started lengabo ma 70s then thina masiza ngabo 80s vele sithole vele ukuthi vele seyikhona gangsterism lesikhathi lebe bekunamazafia mazafios amalacosta ama very fast nje bezikhona nje emaningi ama gangsterism by that time i-gangsterism besimosha ama-bakery yabo i-tech shop zabantu abamnyama njalo yabo mare usho ukuthi bengana lo mfutho manje onawo manje esesikhathini samanje on that day below yabe besazi ukuthi thina sithakethe certain izinto yabona ukuthi solwa emakasi of senzani no hayi bese ngalo thina le ndaba lezo zokulwa thoma mawuzothoma la ma 2000 la mina nami ngithoma ukuyibona kahle makuzokuthoma the 2000 hayi yabe manje ama gangsterism ayalwa thina back in the days thina besingalwe ngoba besikwazi ukuthi skime laba bangapha emaXhoseni nalaba ngapha ematswaneni yabo ngoba besihlanganiswe one vision ukuthi amashita thina sifuna imali yangithola zokuthi salwa hayi sithoma ukuyibona ngama 2000 lesi ya nami bengiphathwe La Costa bengilawa aye gangsterism lebizwa Ma Costa bengikhona nami bengiphathe yakhona gangsterism thina besibonakala ngestory sika Navarro ne All Star ne Tikisi full dress nje Tikisi nje yabo bosibona ukuthi alapha ama La Costa lapha khutho ngeberafu berafu ngoba bengama gangsterism abhaya mare borafu bakhona besikwazi ukuphuma so sengapha emaXhoseni yabona ebatswaneni mare besikwazi uku-engage sonke singamajita sikwazi ukucommunicate yabo nasegroundini emagroundini besikwazi ukuhlangana yabo mare yona berafu during lo abo apartheid masibuya ku 1994 yabo after 1994 hayi ikasi yathoma nayo yazithola yabe ikasi njengamanye amakasi mare then after 1994 hayi berafu kwangibamba umphakathi engisakhumbula kwangishaya kakhulu umphakathi like that around maybe uma 16 saspina ngendaba lela amabhodlela nama crate ulapho wangibamba khona umphakathi wangishaya kakhulu besitshontsha amabhodlela siwathengisa lapha e-bottle store libe sathathe ngapha ekumakhelwane ngapha bheka opposite asekhaya basibona kwaba nentombazana yasibona lapha yafika yoreport ukuthi hayi ngibona bosibani baphethe amabhodlela yabo makafika lapha vele uthola ukuthi vele amabhodlela vele atshontshiwe salandwa sayobethwa community ngaqhubeka ngendaba zokuganga ngoba ukuganga mfethu bese ungena egazini bese ngikhula vele nayo vele ngikhula vele sengiganga yabo ukubanjwa kwami ngathoma ngo-2000 ukuza so hayi bengishaya ama-clean job nje ama-clean job yabo lapha 2000 it was 2000 bengiqhamuka lapha etown ngithi ngiyobona uMagogo mangifika lapha endlini ngithola uMagogo noMatala bashoda ngomeshisi bangithuma bathi ngothenga umeshisi mangiya lapha endleleni ngithi ngiyothenga umeshisi kwabe kuneyisheri lapha behlala khona ngapha ngaseroundini le sheri lebethe ifuni ngangena lapha ngathi awuthi ngibuzise le sheri lona ukuthi sawufuna lo phone yabo thema ngiphuma ngegate ngahlangana naletsotsi le awuthi vele bevela kokwabo so le awuthi le diploma front opposite nale sheri so wangibuza ukuthi ngifunani le awuthi nangithi namani bengizofuna isheri yabo hayi awuthile yathi hayi wena uyaqoka wena ubuzomosha ngithi nemani bengingaba ne conversation
nalechekela yayi ibethe ifuna ibhelasi. So wena ungangidlulisela umyalezo umtshela ukuthi bengikhona. Hale awuthile yaqhubeka yangitshela ukuthi mina ngamamanga bengizomosha yabo. Yale awuthi yona beyazi vele ukuthi nyakanga yabo. Ibeyazi ukuthi nyakanga. Shabu ngaphuma ngathi ngaye Esphaza. Mangifika Esphaza semasa ngisase busy ngisathenga umeshisi. Zavela le awuthi lezi zi2 evane cousin nayo yabo. Kulabo abafika khona bafika bangilwisa bathi nemina ngivela uganga lapha yabo. Ngathi abafethi ngivela uganga kanjani? Kuseroundini ngihlala same street. Ngaganga kanjani ngihlala eroundini. Bathi uyaqoka bangileqa ngaphuma ngabaleka ngajika. Ethe mangifika lapha stop sign ayingabona ukuthi amani kahle yini into engibalekayo. Yenze intoni ngama mangimayo bafika bangishanga eklapa. Ay lapha stop sign ngagrab ibhodlela eledambi ngaliqhekeza ngahlabula i1 kula ngazoboshwa khona. Mangifika la endlini ngafika ngabatshela ukuthi ngithuma ubox matches makoko la endleleni ngihlangane ne1 2 3 manje bona sengikwazi umuntu angazi manje lo muntu lo sekefile of kanjani. Ngatshela magogo nomatala baphuma baya khona lapha kulomfana lo. Bafika lapha bafika vela lo mfana lo sekeshonile vele. Nalo matches lo bebengithume wona ngeke ngasanga ngawulibana ukulibana. Sengikhaya manje ngobika lento lenkinga lengihlangane nayo le. Umama bavuka nobaba omkhulu baya khona lapha mabafika lapha bafika impela ukuthi lo mfana nosekeshonile. Uqala kwami ngabanjwa 2000. Ngiboshwe the next day. Angithi ubaba uthi bona bahamba bayozwa la ngenze imistake ikhona. Then babuyayo bathi kuyafana labantu lana bathi bayakubambisa. So ekseni umphakathi wafonela amaphoyisa bafika bangibamba ngaye police station ngachachwa ngaye trial maybe 1 year 6 months. Libele ngise trial waiting trial. Then yoqoqa itshala ngagwetshwa 4 years. Ngagwetshwa 4 years ngayetshela ngayobhandita. Yabona ngibatshelile ehofo ukuthi mina bengizivikela mare bathi hayi ufakazi bami bebengana witness ngoba esigamekweni la kutholakala khona ngi1. So ubufakazi bami awunawo umuntu ongibonile ukuthi lapha bengi-defender of lapha bengenzani. Inkantolo ngizamile ukuyitshela ukuthi hayi mina bengi-defender mina but hayi ubufakazi bami abuzwakali. Bengitrayela la ePorch la. Hayi trayela khona hayi bekubhede ngoba ngapha ngithi thina siqhamuka ngapha eCarltonville. So le ndaba lema gangsterism sinawo. Marithe masifika ngapha ePorch sathola ukuthi hayi ngapha ngakithi sinama gangsterism. Hey nange igangsterism ke yabo ePorch ke ngama-Alaska, ama-Money Love, Crazy Toko, SVK. Akula ngabona khona ukuthi manje ngisetshele straight. Ya leza samaDlera naleza sePorch la ngabona kahle ukuthi manje hayi thina besilibele sithi sinayo igangsterism naye manje igangsterism. La ePorch strong bedominate ke bedominate. Ya bekuphila yona igangsterism. So I have to ukuthi nami ngingene ngifite lapha ngingena ku gangsterism. Like ngangena ngathola abafethu ngashaya inomboro Air Force 3 ama Air Force. Akula nami ngabona ukuthi hawo kanti inomboro kanti ikanje yakwazi ukukuvikela yakwazi ukuthi ingakubulalisa. Bengana choice besamele ukuthi vele nyamba nabo abokhuluva ukuze nami ngize ngibonakala ukuthi ngiqhamuka eCarltonville bengana choice. Bona bayakurecruita bona mare mina ngazikhethela mina. Akunamuntu owangiforce mare bone bazwa ngami ngitime bafethu mina sengifuna ukushovu line
but hayi akunankinga bangifaka yona ke inombolo ngabe ngasurvive kanjani. Angithi manje kuphilwa ngamakampa 28 26 Big 5 Air Force 3 Air Force 4 yabo. So ubongana chance ukuthi ubusamele ukuthi nawe ubone ukuthi ufita phi lapha in order ukuthi nawe samele bakuthathele serious amachita bakubona ukuthi hayi i-out le. Yini ekwenza ukuthi ucabanga ungena kuma Air Force 3? Mina into ithengizwe istory sabo yabona, ithengizwe istory sabo ukuthi bona ngabantu lokuthi ejele abananings bona into yabo ukubaleka ejele babaleka bayahamba bazela ngaphandle la ejele abalo namuntu bona bagadana nento yabo. Yiyo into futhi anginika umfutho wabo ithe mangilandela istory sabo ukuthi bone abahlukumeza nabantu bona bayajumpa baya ngaphandle baphilwa ngaphandle. So nawe ufuna ukuslice? Yeah, nami bengifuna ukuslice. Hey la ndawo le mfethu ngisho nankomo noba ungayithatha wayivalela lapha ya izofuna ubaleka nayo nje ijele la ndawo le mange ngibala kahle it's not a place a human being engaphila kulanto leya yenzelwe izilwayana hayi umuntu. So kwabangcono ke mangabe sothatha inombolo? Kwabangcono nyana ePorsche bekuphilwa ngamakasi. So thina ipopulation abantu ababanjwe eCarltonville besibaningi kudlulisa abantu basePorsche of base-Klerksdorp. Imajority be ama-homeboy. So ngifile ngibe ne-protection va ama-homeboy. Lo muntu waseCarltonville bethina besiphila nge-unit ukuthi leza sekasi lezi ngeke ngihlukumeze ihomeboy. Ihomeboy benginakekela bengisiza futhi noba engananto yokuhlamba of noba enganagwaye thina besibambene nge-unit. From emakasi iCarltonville balazi ukuthi hayi leza seCarltonville azilokothwa lezi yabo. So bengana chance ukuthi bangazo bazosukela leza seCarltonville ngoba leza seCarltonville thina sili nomuntu mawuzayo sizokushaya thina. Hayi mina yami iprocess yaba fair mina ekumi ku-judgment yami yaba fair mina ngoba ivele into evele eventually bengiyazi and ngithome ngazilungisa mina emoyeni ukuthi lana I done this and this and this and this. So umuntu samele uzilungise. So mina i-trial yami nayo ibe-fair. I-judgment bangifanda guilty banginika i-7 years but i-4 ngizayibuyisa ngaphandle ngaphakathi i-3 ngizayibuyisa ngizayiseva ngaphandle. Banginika i-7 years mare bebethi i-self defense now bayibonile inkantolo ibonile ukuthi i-self defense. So that's why banginika a reasonable sentence. Ejele nje bangifika lapha ngathola medication ingilimaze kakhulu la emqondweni ngoba sengiphaka namapilisi lapha ejele lapha ingilimaze kakhulu. Ngibhantite futhi la ePorsche la ngazobhantita 2000 2001 ngikwenze 2002 athi 2002 3 4 ngaphuma ngeparole ngaya ngaphandle ngayosayina.